Ay, Babengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po kaya kayong talasuyo ay Jennifer Salenga. Makatutok kayo pa mo rin keng Balen at Balita, CLTV 36 News and Current Affairs special coverage keng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023. Kasalungsungan po rin kaya katamong talasuyo ay Paulo G. Santos at Felix Barrios, ang timuri ni J.M. De Jesus. Makatutok na po karang mialawang Balen, kaya ti Pampanga, particularly king Bacolor, King Angeles, popo king syudad ning San Fernando Banta Banten ing king kasalungsungan po bilangan kaya beking proseso na ning botohan ngeni at ngeni po pakibalwan tamo ing sitwasyon king Barangay Dolores, syudad San Fernando Pampanga, kaya betaya po live Koyang Felix Barrios. Koyang Felix, so far kumusta ing bilangan na malalyari king kaya ka nga area more than 3 hours after ng menyera ning botohan. Okay, ating Jen, as may pabengi po kayo nga, nasa sinabi tamo nandin alas 3, may sarala rin ng botohan tamo, at may gumpisa immediately itang bilangan na ausan tamo, uning karening 40 precincts kaning Barangay Dolores. So far, metong niya pa mo ing reported ka na ako na may-ari. Alright. Kareng liwa, buri na sabyan ba niyan, Koyang Felix, maglambat pa ing bilangan so far, king monitoring you, kumusta? Hanggala kayang nanong oras, rin kaya katama nanti mo rin ding watcher sa makatagon kareng presinto kyan, bang kanita, abalo tamo nung mayayari na ing bilangan. Yes, ating Jen, kaya tang pamisabi mining Barangay Board of Canvassers Chairman na Miss Nancy Tayag, alaya nga definite na oras, pero ketang kaya nga mano, sasabihan na gagawan din karelang agyo para king mabilis, malinis, at patas na bilangan ng eleksyon. At Kenny Pinkinwal, nung akit yumo, deng supporters, amporeng watchers, dareng kandidato, Mikalat Lakilwal, albenda mo naman ining proseso ning pamamilang kini Barangay Dolores. Speaking of proseso, kumusta naman Koyang Felix? Kasi in some areas medyo ating mapaling enkwentro between the supporters at saka kareng teachers pero kumusta ang sitwasyon kay Barangay Dolores? Atin muna bang similar cases na nung ka rin ating kutang or ating reklamo, ating observation na ating pamamurayet, malalyare o nya mas lalambat itang proseso? Kumusta king Barangay Dolores? Ating makanyang sitwasyon, ating makanyang senaryo? King Barangay Dolores, ating dyan, itang pisasabihan when it comes to peace and order, kasabi kayong kakatamong hepe ng pulisya nandin, Lieutenant Colonel Preston Bangangan, and in kayang assessment kayong Barangay Dolores is generally peaceful. At kasabi ka mo naman ng chairman ng Barangay Board of Canvassers na ala namang untoward incidents when it comes to peace and order kayang barangay. So, buri nang sabihan, deng watchers sa Tsuken, mahinahon la at alano mang akakit irregularities so far king bilangan kareng 40 precincts na atin king Barangay Dolores. Makanita ba, Koyang Felix? So far, ating dyan, kaya pamaglakad ko, alapang may launch complaint na when it comes to that, kaya tang maling pamamilang o ustong pamamilang kaya tang conduct na ning pamamilang kaya eleksyon na ini. Ating ka bang rough estimate, Koyang Felix, nung makanala karakal, dahil nga botong bibilangan kiyan, bang kanita, akita mo nung hanggala kayang nanong oras, mag-stay ken, ding watchers, ding teachers, na baluta mo, banibad 7 o'clock, or earlier than that, uli nga king preparasyon para king aldona ning botohan, talagang mapagal na la naman, ding kaya katamong mestra, lalo na, mano-mano ing bilangan kareng boto.
Retang talaturong maliwang sabi ko, nandin la pa kanong alas 5 ni nga ba, Kenny. At manyad ko ping definite time na abiyara ka na ako, baka nito for our reporting process ba, may ating kumo naman idea na abiyara ka rin kaya katamong kabalen. At so far, alala talaga nga abiye, pero historically kanu, mamabot siya kanong ganing aldo, ing pamamilang boto kayo ng Dolores. Alright. Alright. Patuloy po nating tutukan tutukan tayo pa rin po ing bilangan keng Barangay Dolores. At this point, pasalamat ko kay katamo reporter ko yung Felix Barrios tumutok kayo po uling balawos ing pamagbante tamo at pamanatad mi po kaya kayo kareng kaganapan king bilangan king boto kempo king Barangay Dolores. Salamat kay ako yung Felix Barrios. Lumipat tamo po ka rin aliwang balita, dismayado la ring mapilang botanti. Kasabi na ning CLTV 36 News, uling alano kano, ring karelang lagyo, kareng voters list. Anya naman, may kapagboto, bistaman maranon lang dintang kareng polling centers. Ay po yung report. Magbabaki ang anam mabutante ring kapagboto kayang Barangay San Juan, San Simon, Pampanga nganing barangay at sangguniang kabataan elections 2023, uling alalo ring karelang lagyo kareng voters list. Iniing kinumpirma na ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV volunteer ay Aaron Aldridge Simbulan. So kanina hinahanap nga namin yung mga pangalan ng mga voters natin, specifically yung mga SK. Kaso nga lang hindi sila nakapag-vote because hindi namin mahanap yung pangalan na sa master list na nabigay. Agpangpakang Simbulan, sigurado la ring makataong linapit karela ang makapagparehistrula para king BSKE 2023. Mag-submit niyang incident report ng PPCRV San Simon king Comelec tungkol king Milyari. Sobrang confident sila nakapag-register sila kasi yung mga classmate nila or yung mga pinsan nila nag-register din that time and nakapag-vote pero yung iba nga hindi nga sila nakapag-vote. Siguro ang next step niya ng Comelec, i-update na nila yung kanilang listahan para dun sa next election na rin makasama na yung mga hindi nakapag-vote this time. Keng Barangay Tabon Syudad ning Mabalakot at inmurin botanting nakit kareng karelang lagyo keng voters list bistaman ikit ding active yung karelang status king Comelec precinct finder. Before election, sir, itinignan na namin to sa system ng Comelec. Nandito naman siya, so tiwala kami na makakaboto yung anak ko. Pero pagdating dito sa listahan, wala naman siya sa listahan, sa master list nila. Sinubukan din namin tumingin sa mga ibang kwarto, baka nalipat lang yung pangalan niya, pero wala pa rin talaga. Nung nagtanong kami sa Comelec, ang sabi nila, wala sa master list nga, pwede kaming pumunta sa Comelec sa may 7-Eleven. Dismayado naman kanuing first-time voter sana ay Marco Baul Kimilyari. Makisabi naman na sana kanu, misamas niya yung sistema na ng Comelec, bang masayang diyang karelang boto. Sayang din yung boto ko, kaya medyo nalulungkot din Sana matama naman nila sa susunod yung mga, pag nasa system naman nila, dapat nasa master list din naman. Matama na yung sistema ng Comelec. Ako, Inke kayong Talasuyo, Liana Kanilaw, ating pusong makabalin. Kaugnay ni balitang yan, agpangkang Attorney Elmo Duque, ing Assistant Regional Election Director ng Comelec Region 3, makapagtaka o ba't alalo king listahan. Dapat kanu mintala king karelang opisina ring allegedly migparehistro o ning alaking voters list para king BSKE. Atin lakanong record, malibat king munisipyo ang gana king provincial at national. Nung nano kanong atsuking listahan ning national, iya mo namang listahan king peka babang opisina ning Comelec. Pwede naman sila magpunta sa opisina ng election officer para i-verify or nakarating sa atin yung issue na yan para tinanong natin. Kasi yung record natin dito sa San Simon, may record din sa provincial, may record din sa national list of registered voter all over the Philippines. Yan. So, kung ano ang nasa record ng national, yun din ang nasa record ng baba. So, gusto natin maimbestigahan yan. Kaya mainam na itong mga butante na ito, allegedly rehistrado. So gusto natin malaman, alamin natin sa election officer, pagpaliwanagin natin, bakit nagkaganyan.
Magbalik ang Balen at Balita BSKE 2023 Special Coverage.
Magbalik po ing Balen at Balita, BSKE 2023 special coverage. Kaya po na pong ini, pakibalwan na naman ang sitwasyon ning bilangan kaya pong Angeles City, makatutok ya po ka rin live. Ang kaya katamong talasuyo ay Paulo G. Santos. Paulo, kumusta na yung sitwasyon king Angeles? Akakita mo king social media lupang mapali ing enkwentro ken kareng watchers at kareng mismong teachers na magbantay king conduct na ning halalan. Kumusta yung sitwasyon? Jen, kasampanan ng alas 6, may gumpisa pinining canvassing, karening amiyaliwang barangay kini Angeles City, asking 33 barangay sining highly urbanized city, at kaya pamitalamita ming Lionel Yalong, ing election officer 4, pamuntok na ning COMELEC district office. Overall, kaya pati nga po, ketang conduct na ning election, peaceful ya kano ining 33 barangays kini Angeles City, at metong mo naman kareng mibuklat tapi sasabihan itang concern ning mialiwang barangay sisitan din suswatan din in COMELEC nanula kaulugan nanula kabaldugan retang number sign asterisk karetang certified list of candidates ginamit na naman training botante ketang karelang pamagboto. Kasi metong karening mayakit ke social media at dyan na nuno ka rin suswatan nitang metong poll watchers o supporters na nitang metong kandidato ining kampo ng Danik Laksot kening Lourdes Northwest. Nuno ka rin sasabihan da itang kaganda ng lineup atin yang hashtag. Pepakit sinabi ninote na naman ining pamuntok na ning Board of Election na kay nanuno ka rin ining kayang concern nung atin yang merit at mipasa na ini kening COMELEC. At kingabalo tamo kang election officer for Isyalong, pamuntok na ning COMELEC kini Angeles City, emo ing LNW ing ating makanining reklamo. Nune ing Santo Domingo mo naman, atin mo naman kanong mirat ang reklamo at gewara ng formal ing karelang complaint at ini resolba na ning COMELEC ating dyan. Kaya pisasabihan na maging pulayin na nitang yaliwang reklamo da rin ng botante, kalupa na kanunitang eriakit ing karelang lagyo, katang mismong master list, resolban da naman bayo ya pa ni Sara nading alas 3 in pamagboto karening mapilan na barangay ating makanitang concert. Ating dyan. Pau karetang markings etamo ala ko na mangutang laring botante antimuren detang watchers uling kareng aliwang presinto kasi ala namang makalageng makanyang markings pero nano ing pasyag na ning COMELEC bakit in some areas particularly king LNW at itang king Santo Domingo amanwan mo o tatin lang makanining markings syempre daaintin dyan reng magbantek yan antimuren ding ordinaryong botante uling kareng aliwang presinto ala naman talagang akit a marking sa nyapin siguro makanya na mengutang la naman nano ing explanasyon ning COMELEC kanini Agbanggang Miss Lionel Yalong ing karelang mismong encoder ing kanong kabultugan na nitang hashtag yapin lang rening kandidato make file etang mumunang hain na ning COC o itong Certificate of Candidacy. So ita malwat na niya mo naman kanong pinost karening common poster na kapabaluan makananing maging conduct na ning election anya pa kanong September at kanu taga ng markings data. At ketang paman explikada naman mo kay ganaganang incumbent, naman mo kay ganaganang kasi atin mo naman kanong magreklamo kay ni Santo Domingo o tretang incumbent ilang ating hashtag. Kay di na bang LNW in question metong lang lineup.
Ot atin lang ang hashtag ketang metong o bangkitan taning lagyo ne ining linya ng Danica Lacson. Pero in karelang strabyan ketang kaso ng Danica Lacson yapin kaning karelang legend na Reni encoded la ketang mumunang aldo na ning pamag-file na ning COC. Ita namang asterisk ing burina namang kanong sabihan nita itang kandidato ay atin yung problema king kayang rehistro. So, ita ka yung kabalduganan nita. At nung sakali ka natang malisyoso yan ano ito, sakaling sa tendang malisyoso yan, ni ka pamamaskil naman sapat oras sa piskil dala nung nanoy ta nga kakita kanong rending botante na ala naman kanong may question ketang panahon na ita. So, karela, in good faith kano ating Jen, itang marking sa ita tagananeng merapat at emo naman LNW retang ating marking sa makanita. Pero na anong reaksyon da, Pao, deng kampo ng Lacson, kening milyari ngayon ni? Kasi ikita naman king social media na itang paparatangan dala, at although itapin, pesag na ning Comelec, ing explanation kaugne darita. Kaugne na ning insidente ngayon ni. Na ano namang sabi da ring kampo ng Lacson? Akasabi tayo nandin City Councilor Dan Lacson, ing tata ng Danica Lacson at king for the record sinabi na alala ka nung intensyon na mamurait. Ngila mo naman mintala kening Comelec baka nitang pamagmalino kasi yung issue ngayon ni makakaya tuya mo naman kitang kredibilidad nitang lineup ng Danica Lacson. At sasabihan ng City Councilor Dan, alala ka nung kaparalanan ba kanita ka nung miyanga ketang sabing marking sa ita at sasabihan ba na ketang nung nano man itang rasonan ng Comelec laka nung involved ka rin. O kumusta naman Pao so far ing bilangan kareng miyaliwang presento ken anytime from now at intana bang asahan ma-proclaim o kailangan tamo pang manaya miras ganingal doon uling mano-mano ya po ing bilangan king botong yan ng BSKE. Sabi ng Miss Lionel Yalong, panigurado kano kening kabukas ating maproklama at karetang malatimo voting population o ito akakikra na ating tasdagamat at kilalanan na bilang bayong barangay official kay ni Angeles City. Mupin ating dyan katabi sasabihan na nung nanula ka, nung makanano ya karagul itang voters turnout naman nung akakira na retabang ikita mong crowd ng dinabak, yapi na yung refleksyon na nitang bigit na 200,000 registered voters kay ni Angeles City. Pakibaluan pa kano huling may nangganang yan ating dyan oitsa. Mamilang lang mano-mano training kaya tamang Board of Election Officer. Tuloy-tuloy yung pamagbandeyo Pao. Kumusta tala naman po ding teachers manantabe kening bilangan uling nandin la pa pong alas 7 ning abak. Anyway, dakala salamat king kang report live po from Angeles City, Paulo G. Santos. Samantala, kaya biya kareng maranong tinagon, kareng polling centers ngening barangay at sangguniang kabataan elections 2023, ding persons with disability at senior citizens. Ding mapilan karela, meging masagli ing prosesong denasan, pauli da ring EPWD at senior citizen friendly facilities. Magbalik po ay Paulo G. Santos para kang report. Maranon lang tinagun din kay katang kabalen kareng miyaliwang eskwela keti Pampanga bang makaboto king barangay at sangguniang kabataan elections. Pasado alas 7 na ningabak ngening Lunes, October 30, may muklat na ring polling centers bang umpisan ingalalan ang makatapilan ng Nibalam. Agpangking Assistant Regional Election Director ning Comelec Central Luzon ay Attorney Elmo Duque, miras laking 2,873 voting clusters ding mibuklat king mabilog ariyon as of 7:15 a.m. Bistaman maranon mo rin ipamagsadya daring miyembro daring electoral board ay naman may iwasan ing aberya kareng mapilang polling centers. Ijonalin tubig a first time magboto antimong metong PWD ngening eleksyon
Eya kanumiyukyat keng second floor naning meto nga building king Kalulot Integrated School king Kalulot Syudad ning San Fernando nung no ka rin niya inkayang designated precinct. Linapit siya itubig king kakatamong news team at sinopantaya karing manibala king eleksyon. Pauli na nini, etad deneman kaya ing balota bang asulat no rin kayang boto kaya rin nang may verifying kayang identity. Ang kapilan niya po may boto, pili kayong bitis. Anya pong April po. So, niya pong tauli ko pong boto. Kumusta naman po itong pamagboto yun? Anyang tauli. Ating ko pa pong bitis kanita, okay pampod. Saka yung presento ko kay Lalam. So, expect ko pong presento ko at pa si Bayo Lalam. Kaya, bigboto ko, danalakit ang walker ko, pwede ko po kantang makapaglakad nung king ko po Lalam. Kuning kaso po ngayon, ni pong time ni second Victoria po. Kaya makanya po kung makakain. Sayang mo rin po kasi yung boto ko nung ako magboto. Ing kabalentamong ilu king San Isidro Magalang bistaman metong yang PBWD nakanupelang pasan ing pamikatago na exercise ing kayang karapatan antimong memalen kenyang first floor na ning polling center megboto ilu at atin mo rin kanong tambing menisikaso kaya. Po katulirang itang pamagboto. Ano yung nga pansin ng kumo, puring karelang kay sana po every building or precinct at yun po makadesignate araw nung no ka rin ka pumunta bagay nakakukutang balang kay kokor ba kakukutang kang kukutang dapat every turn left to the right at yun po makadesignate tang araw nung nanyang precinct number bang at least po nakamangutang. Ing batuang ikit mi naman ken Bacolor, Pampanga ang magkakasakit na mo naman lalakad. Sinopa niya mo rin ing kayang kamag-anak bang miyukyat keng second floor na ning building keng Don Honorio Ventura State University o DAPSU ang magboto. Manyawad na magpamanantabi ing senior citizen keng Dauma. Kailan ba kayo huling bumoto? Wason Agustin. Uling megkasaki iyakanu keng pamanintun king kayang lagyo keng voters list. Wala yung pangalan ko, hindi ako makapagboto. Kailan ba kayo huling bumoto? Kay Marcos. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Pagbalik ang Balen at Balita, BSKE 2023 special coverage.
Makatudok kayo pa rin king Balen at Balita, BSKE 2023 special coverage. King punto po nga ni, pakibaluanta naman ing kondukta ng sitwasyon ng barangay at Sangguniang Kabataan elections. King Balen na po ning Bacolod, makatutok ya po ka rin live. Ing kaya katamong talasuyo ay JM De Jesus. JM? Yes, ating Jen, uling ngening taulinan ning pamagpunta tamo kay ning pamag-cover tamo king barangay Sangguniang Kabataang Elections 2023. Minta tamo kay ning Balen na ning Bacolod at pintalan tayo ang election officer na ning misabing Balen na Hilda Di Maano, ang election officer 4 na ning Bacolod, Pampanga, at tagpang kaya peacefuling maging eleksyon kay ning Bacolod, Pampanga, ating Jen. Alright, that's good to know, ne? Pero ang buong proseso na ning halalan since this morning, JM, baluta mo, ne? At this point, ongoing pa siguro, ongoing pa rin ing bilangan, ne? Kareng miyaliwang presinto kay Balen na ning Bacolod. Itang conduct na ning BSKE since this morning so far, kumusta? Base king pamag-monitor you? Yes, ating Jen, king pamagtalamitam tamo kay ning election officer na Imam Hilda, according kaya 159 cluster precincts, 21 voting centers ing biklat da ngayon barangay Sangguniang Kabataan Elections 2023 king Balen ni Bacolod. At 51,633 lang ding registered voters at tagpang kaya ali naman kanu iwasan na may kaproblema simula niya pamabuklat. Uling dakal mo naman na senior citizens sampung aliwa pang registered voters na ali akiting karelang lagyu karetang presinto. Uling kalauna naman sino pandalaretang alima kayakit king saop na ning PPCRV kampo ning Comelec kanya naman may kapagboto naman kanu. At ning aliwa na mga alima kapagboto atin muna mang sangkan at metong karing sangkan ka rin ding registered voters sa lila may kapagbotong adwang sunod eleksyon na niya naman may deactivate itang karelang registration. Anya naman natin muna man double registration ating Jen anong no ka rin makarehistro ya ing metong abotante at may ikit na ning Comelec na makarehistro ya naman king metong pang presinto niya naman na peboran migboto. Nang di pa namang metong pangsangkan, ding gana-gana migpa-transfer taga Bacolod at nalilipat ing karelang rehistro ing aliwang lugar. Siguro kaya nila kanu mumunta at syempre alide akiting lagyuda kaya ni ulimig pa-transfer na kanu ating Jen. At baliw da naman kanu, kay bat da naman sabi rin Comelec at tiro dala nung no karila makarehistro. Anya mitala naman ketang mismong presinto baka makapagboto lang. Alas 3, may nyarala ring presinto, ne? Bangka nito, mamilang na lang boto. So far, king conduct na naman ng bilangan, JM. Kumusta la ring watchers, ne? Kasi in some areas, ay iwasan, ne? Neng kai ating mapali buntok, ne? At neng kai talagang mag-cause muna mga gulo at makaantala king proseso na ning bilangan. King Bacolod, ating bang makanyang insidente, JM? Yes, ating Jen, bayo tamo sumalang king live, kitang taya mo naman yan, king election officer ning Bacolod ay Ma'am Hilda, at tagpang kaya ala naman kanong reported election related crimes o gulo. At kasabi tayo naman ng MDRM officer niya ning Bacolod, at tagpang kaya ala mo namang milyaring insidente king dalan at may bigla alapin uling ngining aldo expect na ating ma-report pero kaya rin na ning 3 PM hanggang ngini ating Jen buong aldo nining election kay ning Bacolod ala kanong insidente king dalan. At inakang update JM so far karening 159 binanggit mong presinto nung atinang mayaring may milang boto or as we speak ongoing pa rin ing bilangan. Ating Jen, kitmantayan mo naman na ing election officer at may mirula pa ding tao Kenny. Ala pa kanong mamakbo nga fireworks. Anya naman ala pa kanong may proklamang minyambot king eganaganang barangay akit kening Bacolod. Anya naman ding eganaganang board of canvassers ang poretang electoral board members. Patuloy na kanong mamilang apong verify bantang sigurado at kay bat nanita madeklara la kanu king kanya-kanyang barangay o maproclaim la ikanya-kanyang barangay ding may manyambot at kay bat nanita diretso la retang balota kening munisipyo bakan ta ring board of canvassers
ayusan dalabakan ako ng doling Comelec. Uwa. So far, JM, kumusta naman ding lageda rin kaya katamong mestra na magsilbi at syempre maraguling papildang gagampanan para kining BSKE. Kumusta la? 6:52 na pero maranon lang may mamunta kare-lang designated presinto ding teachers tamo para king conduct na ning BSKE. So far, kumusta la? Yes, ating Jen, agpang muna man king Comelec Bacolor, metong laring mestra o ring electoral board members karing dininandang importansya pong seguridad. Uling burida, uling metong nakaring maragul, apartiling barangayan sangguniang kabataan elections 2023, din kaya katamong mamanagobra, especially detang mestra anya pining PNP, Comelec, DMDRMO, ang pong PPCR, VB Saup Lacano, ban kanita panatiling kapayapan kening mabilog Bacolor, Pampanga, ban kanita nila magkasakit tampong anilam mapunta king matsurang lage din kaya katamong electoral board members o rin kaya katamong mestra ating dyan. Alright, thank you king kaya kang report at mimingat kayo JM, mag-report ya po live iba't po king Balen ning Bacolor. At this point in time, makayabeta naman po king kaya katamong programa bang kanita anyawaran ing kaya nga opinyon kaugne na ning importansya na ning BSKE ing maging conduct na ning eleksyon ngayon aldongay ni at syempre po itang dapat tamo pang bansyon at banten kaya rin na ning proseso na ning halala. Nakayabet tayo po live o via Zoom ing kaya katamo pong suki kening CLTV 36 ala pong aliway Professor Grace Gorospe Hamon, political analyst at iya po yung kasalungsungang presidente ng Lapu-Lapu Cebu International College. Prof, maya pa bengi po kaya kayo. Salamat po king oras sa binyayo king kaya katamang programa. Maya pa bengi po kay Kongan at syuko po king balengeni pero pakiramdaman ko nga ning malilyari king Pampanga at kareng mga lapit lugar. First of all, may kaboto kayo po? Masakit kayo ang pungeni o iting kasasakit kulob. Masakit din kayong household ko atin pong virus ngeni kamin man milwal because we don't like to contaminate other people. Very sadly, to tell you the truth, my husband, my children were not able to vote because it was an epidemic in the family. Kaya bumili. Opo, usapin po and thank you kasi pong yang masakit kayo. Dininan nyo kami pa rin oras para po king kaya katamang programa. Ang yang po nga kayo bale, sabi yung pin po makatutok kayo kareng balita. Ang yang kini po kaya katamo king Pampanga kapamilatanan ng CLTV 36. Kumusta po ing assessment you Prof? Kini pong conduct na ning kaya katamong BSKE 2023? Siyempre, depende yan kareng lugar. Pero yung kasantingan, bala mo generally, it was a very good exercise for our people na pasibayo boboto tamo and we are exercising our right of suffrage sa Biandapin. Anya po tangkay, makasakit talub. Dahil nga nakuha niyang last elections, talagang edoburing ibiyereng karelang boto, uling ela masyadong tiwala kareng tao king presinto ela meko, talagang pekilaban da. Kareng kakatang memalen ating makanyan, patse dudala kareng teacher sa Echuken. Pero generally yata ngeni, kaya daramdaman ko king Pampanga, king Bacolor at least, mukhang peaceful and orderly elections, which is good. Opo. Pero naano po waring ulagana nining BSKE, Prof, o kailangan tayo pong dinang panahon talaga at banten, yung buong proseso na po nining halalan king barangay. Kasi po munang dili, yung pinakamalating political unit, anong nuka rin deng memalen, kakilala dongan deng tatagal, exercise siya po kay katamong sagradong right pala mamili nung nino maning maging head na ning SK king no karin man na magboto. Sagrado niya po, it's a sacred right. Wala ang panalangin niya. Yung panalangin, paniwalan mong anya gagawan mo malyariya. Ngeni keni mong eleksyon ating paniwala ideally na ring ilageken ilareng pinili ring memalen.
Pero itapin po niya, balita tamo, ing maging proseso, detang same problem sa prof at sula pa rin po niya, antimo po retang edo akit ding lagyuda, deta pong alang priority lanes ne para po karing PWDs and senior citizens at antimo rin po retang ka boto. Uling ang pang magparehistro la po kano, alalo king listahan din karelang lagyo. What can you say about this po? Eta na po pagtakan yan, at bala mo, eta sasalese keng makanyan. O iteng masakit ka rin eh. Anyapin, siguro masanting ang mag-eleksyon, bang kanita, deng nino mang in charge, anti mo in COMELEC, o kaya nung nanuman yung problema, kareng eskwela, kareng teacher, sampo kareng kem proseso, may kakayak activity tamo, matetest nung mag-improve tamo, ali. Bang kanita, nung etamo mag-improve, makarine naman. Lulwala rin tao, lipipilala. O kaya do akit de lagyuda. It's same old, and it's very disappointing that such is the case. Pero masanting pa mo rin na gagawan tamo nung nani nga tsuking batas, ampong lalo na kareng SK, that is the next generation of people who will be our politicians of the future. Anyapin masanting we use our ability to vote as well as our right to vote when it yes. Opo, pero Prof, ita pong vote buying, lupang atin tama pa mo rin pong kaso, ne? In fact, atin la pong rakap ranking kapulisan tamo, king Police Regional Office 3, ne? Pauli na po ning vote buying. Nano po nga sabi yo kanini na gapaman ngeni, at so pa mo rin po yung makanini nga problema. Mas lalo pong grabe in keng barangay patse kem vote buying. Kasi very personal yung kaya contest eh. Akakin mo, there are also places, kalupan ng King Mindanao at talagang halos atin pang mamamate. Uli na ng eleksyon na ini. Makalungkot po ito. Pero ren katang memalen, uling danupan la. Talagang pupunta lang bumoto, bangata manikwalang kay. Manikwalang dita ka perang bibeda rin kaya katamong politicians. Makalungkot po ito, pero potang isipan mo, kailangan talagang ing sitwasyong pang-ekonomika, solusyonan tayo naman, uling kasakit na nindiyang eh. Nung manakitan niya naman, karem bawat kandidato, kakalam niya yung ingat yan. And they are tempted to do it. Lalo na nung ita naman bibiya ka rin, iboto rin. Aliwa mo rin ito eh. Pero when you try to influence the vote by giving them money, it's not a very good exercise in democracy that still happens. Pero we can understand why it does. Hindi naman pong mano-mano pang bilangan, although in some areas like in Cavite and Quezon City, sibukan na niya po ning COMELEC na gawan niyang automated, pero of course, kerakalan talagang mano-mano pa po. Timoretang reporters tamo na din sasabihan base po kareng interview kareng head na ning COMELEC, kareng mialiwang Balen, Keti Pampanga, da po sabi nung hanggang nanong oras kaya ing Mika Proclamation na uling dingaliwa po kano, historically talagang mirarasla pang ganingal doon at syempre po makalunos na naman din kaya katamong teachers uling baka maranon pa mo po magsadyano rin at hanggang bilangan miraras na pong ganingal doon. Ano po nga sabi yo kanini? Actually, the fact that we are doing automation in all elections in the Philippines, while it also mabilis ing bilangan, nakala namang magduda keng veracity the ring results. Kasi mas malagawang mandaya. Just a click of the finger, you can. Anyama kanyan, may babalik keng mano-mano. Uling burida, ating poll watcher sa manakit po ang bibilangan dala. Mupin, ing mature ka rin, masyado, it can be dangerous too. Uling po tang mipate-pate na MY avoid yan kanyan. Grabe na kanyan, nanya lang mipoproklama. Uling I am sure they are trying to make sure that their votes are counted. Or votes can be
maligned. Hindi ko sabihan, pota ela mabilang den boto. Anya makanya ng sitwasyon. Opo, manaya tamo pa po at of course kaya Bella Ringging Media na kami po keng CLTV 36 ang magbante king maging resulta na ning bilangan. Pero pota pong atinang may proklama naman po mayayari pa magbante tamo ka rin Prof. Wari po. Nano pong siguro po panauli namong mensaheng impart o lakwan niyo po karing kaya katamong manalbe. Kaya rin na po ning conduct na ning elections, nano po ing kailangan dang bante, nano pa po ing kailangan dang balawos bante rin kaya katamo pong may malen din kaya katamo pong may Mario. Munang-muna po, kino-congratulate ko rin may kapunta keng Pauls at Pinila. Balo ko, keng kay buturan ng puso yu, ating kaya kayong paniwalan nyo rin kaya kayong binoto. Atin namang buboto yu lareng aliwa, uling atin lang binye pera kaya kayo, uling ating kongutang alob, patseting gap yula. Nanuman po yung rason nyo, congratulations po, amilyari nitong election. Banten nyo na lamo po rin boto. Eko po susuko mapapagal for the poll watchers, make sure that our votes are counted properly. Ngayon po nung mika ditak duda, mimingat ko po at yupapaboren ang paling buntok in mamayani, uling patse, bela ring may kitil, masakit mo naman po ita. We will be, our democracy would be very bad in the face of the world if that continues to happen. Election violence, deaths and all that, which had happened even during this pre-election time. So ito nga sabi ko, congratulations po, magbante ko po, sumbong kayo, gawa kayong paralan, pero try to be peaceful as much as you can. Alright, dakala salamat po for sharing your thoughts and your time, Prof. At magpagaling kayo po. Thank you po. Thank you. Yan. Kabalen, napin po Professor Grace Gorospe Hamon, political analyst at kasalungsungang presidente ng Lapu-Lapu Cebu International College. Abin din, reng balitang kinalab na ning CLTV 36 News and Current Affairs, king oras sa iti. Antabayanan niyo po ing update digil keng Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023, kani king CLTV 36. I-like and follow yun lang naman din kaya katamong social media pages para kareng real-time updates tungkol po king alalan. Pasibayo po, ako'y Jennifer Salenga, ating pusong makabalen.